or die. Hey, swing those hips around, can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. با عرض سلام دوستان، مخلصان و هواداران محاربه‌های آمیخته تاجیکستان، اکنون ما میرویم به نبرد اول و اولین جفته که به هشکنجه برآمده است. این ورزشکار حضرت الله قربانوف نماینده شهر دوشنبه بر مقابل احمدوف مصور نماینده ناحیه مسجد ولایت سوخت. دوستان عزیز، در حالی که نبردها را پیشکش شما میگردانم، یادرس میشیم که این چمپیونات کشاد شهر دوشنبه آید به محاربه‌های آمیخته تاجیکستان پیشکش شما میگردد از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. در حالی که ما از کمیته سخن میکردیم، یک پرتاب خیلی هم زیبای حضرت الله را دیدیم که رقیب را از کنار سرخ به زمین میافتاد. این مسابقه در یک جایگی با ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه و فدراسیون محاربه‌های آمیخته تاجیکستان یا به قول دیگر MMA است در تاجیکستان که برگزار می‌گردد. روز دوم از قسمت‌های فینالی پیشکش شما می‌گردد. در روز اول دوره‌های مقدماتی بود که 140 ورزشکار از شهر دوشنبه و شهر و نواحی تا به مرکز جمهوری تاجیکستان نبرد میکردند. حالا ببینید در اینجا حضرت الله رقیب را گشته یا برگشته در زمین به هر سو پهلو میپرتاید و این امتیازی خیلی زیبا دارد. حالت باقی کردند و لحظه نبود دوستان عزیز که در اینجا طریق باقی کردند رقیب را شکست داد. حضرت الله قربانوف در اینجا با پرتافت زیبا دست بالا شد. اکنون میرویم دوستان عزیز به نبرد دوم. در رقابت دوم در اینجا سیاد ظهور زاده در وزن 60 کیلو بر مقابل فارس اورونخوجایف نماینده شهر خوجند ولایت سوخ مبارزه میبرد که از کنار کبود است. سیاد ظهور زاده از کلوب ورزشی ایکس فیت در مقابل رقیب از کنار سرخ مبارزه میبرد. این ورزشکاری که نوکک از فدراسیون روسیه از مسابقات با نشان برنجی به وطن برگشته است و بسیار هم ضربه های خوب دارد. ببینید طریق دست و طریق پای ها ضربه های هم هایکیک و لاوکیک را به کار میبرد که رقیب را دائما زیر مشتان خود قرار میدهد. اکنون پیوسته سیاد به قول دیگر رقیب راست سیاد همیشه دنبالگیر است. در اینجا فارس هم یک پرتاب کرد ولی نوبسته از این حالت در اینجا سیاد زورزاده از زمین هم باشد برای اجرا کردن همان اصول های باقی کردن. ببینید حالا اکنون امکانیت زیبا برای سیاد افتید و از بالا اصلا میتواند که مستقیما ضربه های خود را به کار برد. چند نوبت دیگر رقیب هم در حالت بسیار ناقلای است. دور اول یا به قول دیگر راند اول است و سیاد در جستجوی شکست رقیب یا به قول دیگر سعی خود می باشد. رقیب را مجبور میکند زمین افتد. در اینجا باعث رفری محمد رسول حسنوف است که هر لحظه آنها را از هم دیگر جدا میکند و برای امر به قول دیگر فایت گفته صدا میبردارد. در اینجا هنوز هم سیاد هرچند که رقیب از بالا است ولی امکانیت بیشتر برای سیاد است چون که او رقیب را به قول دیگر قلف انداخته است و ضربه های خود را به کار میبرد. این حالت راند اول جنب بس میگردد
акнун меравем дӯстони азиз ба дидори раунди навбатӣ. ки дар ин ҷо хубтару бештар саёд ҳамоно барои зарбаҳои худро ба кор бурдан дубора рақибро замин меафтонад. бубинед зарбаҳои худро аз фазо барои рақиб чанд навбати дигар мерасонад, ҳарчанд ки дар ин ҷо фарес ҳам мехоҳад ки пои рақибро дорад, вале ин беҳуда аст. оҳо самти дигар партофтан ва шояд барои фарес ҳам имконият бошад. бале дар муҳорибаҳои омехта ҳамон варзишгар имтиёз дорад ки бештар ба қавли дигар усулҳои худро ба кор мебарад. чанд зарбаи беҷавоб дар ин ҷо аз ҷониби саёдҳоро довар нигоҳ дорад. ин ҳолатро манъ мекунад ё идома медиҳад. ин накаути техникӣ аст. фикр мекунам аз ин хубаш дигар намешавад ва ҳамин тариқ саёд зуҳурзода дар вазни 60 кило ғолиб мебарояд. дӯстони азиз, акнун меравем ба тамошо ва шарҳи набарди навбатӣ. аниқтараш муин абдуллоев дар вазни 66 кило бар муқобили файзулло абдуллозода мубориза мебарад. файзулло абдуллозода аз канори сурх, ин аз клуби варзиши эксфит аст, бар муқобили муин абдуллоев аз клуби варзиши кемпо. оҳо файзулло абдуллозода дар ҳол барои партофтани рақиб бас осмон ба замин меравад ва хеле кӯшиш мекунад чанд зарбаи беҷавоби худро аз канор ба рақиб мерасонад. муин абдуллоев бошад аз канори кабут, ин дастпарвари клуби варзиши кемпо таҳти роҳбарии мураббии ҷавон, албатта дар беҳзод нормуродов тамрин мекунад, дар ҳоле ки мо аз мураббиёни ҷавон мегӯем дар клуби варзиши иксфит ҳам мураббии ҷавон фирдавс назаров барои шогирдон машқ медиҳад ки ин иқдоми хуб аст ки бубинед ҳоло дар ин даврони соҳиби истиқлолии кишвар яку якбора он варзишгароне ки қаблан дар майдон буданд ҳоло барои тарбияи насли ҷавону наврас кори камари ҳимат бастанд ки ин иқдоми хеле хуб аст. мин ҷумла ман фирдавсро медонам чӣ қадар дар набардҳои пештаран мубориза мебурд. ҳоло бародари ӯ ҳам аст, мо ба ӯ лазза мерасем, вале шогирдони ӯ аз клуби варзиши эксфит ҳастанд, чун нормуродов беҳзод ки ӯ низ ба ҳайси мураббии ҷавон аст, иқдоми хуб аст, аммо кори хуби ҳоло мо варзишгаронро дар ин ҷо мебинем, махсусан файзулло абдуллозода аз канори сурх бисёр ҳолатҳои хубро ба кор мебурд. муин абдуллоев бошад ҳамчунин барои ҷавобан зарба задан дар раунди аввал мубориза бурдан. хуб лаҳзае меравем барои такрор ё назар ба партопҳои даври аввал, ба қавли дигар лаҳзаҳои ҳайлайтӣ пешкаш мегардад ва баъд аз чанд лаҳза мо гузориши худро идома медиҳем. хуб даври навбатӣ файзулло абдуллозода гаштаю баргашта барои рақиб оварданд. рақибро дар ҳолати ногувор мондааст, барои ла додани дасти рақиб меравад. файзулло абдуллозода ҳоло маҷбур мекунад рақибро барои ба қавли дигар ла додани дасти ё ин усулро кумира мегӯянд. хеле хуб иҷро мешавад ва рақиб таслим мешавад. бурд аст. файзулло абдуллозода дар ин ҷо дастболо мешавад. акнун вазн иваз мешавад. вазни 55 кило аст. далер азизов, ин варзишгар аз канори кабут намояндаи шаҳри ваҳдат аст ки бар муқобили фатоев муҳаммад солеҳ мубориза мебарад. фатоев муҳаммад солеҳ ба қавли дигар аз канори сурх ин дастпарвари клуби варзиши иксфит аст. дӯстони азиз ки аз ҳамон ёдрас ё аз қавли дигар ҳамон лаҳзае ки пештар мо ёдовар шудем, шогирдони фирдавс назаров барои набард муқобили рақибон бо ҳам мубориза мебаранд. имрӯз ҷавонон наврасони тоҷик аз корҳои дигар ба корҳои ба қавли дигар корҳои зишт даст кашида дар роҳи варзиш мардонавор бо ҳамон
ҷасурию мардонагӣ бо ин партовҳое ки албатта Фатоев дорад нишон медиҳад, ба майдон мебароянд барои марзу буми ватан. ман боварӣ дорам ки инҳо метавонанд ба қавли дигар парчамбардорон ин миллат шаванд. варзиши ҳеҷгоҳ наврасону ҷавононро ба корҳои зишт намебарад. баръакси ҳол дилхоҳ намуд варзиш бошад, махсусан моҳорибаҳои омехта варзишгарони асилро дар роҳи ватандӯстӣ, дар роҳи меҳманпарастӣ, дар роҳи садоқат ба ин диёр тарбия мекунад. онҳо метавонанд ки марзумбуми тоҷикистонро нигаҳбон бошанд. онҳо ба қавли дигар ҳамон муборизони асили ватан ҳастанд ки ҳамеша барои нигоҳ доштани ободии ин миллат ва ин сарзамин мубориза мебаранд. ин хуб аст ки имрӯз чунин чорабиниҳои сатҳи баланд баргузор мегардад ва мардонавор ба қавли дигар наврасони моро тарбия мекунад. бубинед охир Фатоевро ки рақибро беист зарба мезанад. чӣ канор Далер Азизов бар муқобили рақиб ҳоло далерии худро нишона додааст. зарбаҳои беҷавоби Фатоев доварро маҷбур мекунад ки ӯро аллаҳза нигоҳ кунад. шояд рефери ин лаҳза барои ин зарбаҳои беҷавоб Фатоев Муҳаммадсолеҳро дар ин ҷо ғолиб донад. ҷанбаст беш аз муҳлат. дӯстони азиз, дар ин ҷо Фатоев Муҳаммадсолеҳ дастболо мешавад. маърифӣ мекунем ҷуфти навбатиро. дӯстони азиз, довуд зокирзода дар вазни 59 кило аз канори сурх, ин аз клуби варзиши Xfit аст ки навакак ба қавли дигар аз мусобиқоти кушоди Россия бо нишони тилло аз ин клуби варзиши Xfit ба ҷумҳурии Тоҷикистон омад. ба қавли дигар самараи меҳнат ё заҳмати мураббии ҷавон Фирдавс Назаров. Эдрис Сатторов вазни 59 кило рақиби ӯ гаштааст аз канори Кабуд ки ҳоло зарбаҳои худро ба муқобили Зокирзода Довуд мебарад. инҳо дар набарди чемпионҳо 18 миёни ҳамдигар мубориза мебаранд. ёдрас мешавем дӯстони азиз ки ин мусобиқот дар якҷоягӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ва Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи Тоҷикистон ё ба қавли дигар Федератсияи ММА-и ҷумҳурии Тоҷикистон аст. раунди аввалро дубора аз ҳолатҳои ҳайлатӣ ё ба қавли дигар ҳолатҳои такрорӣ назар мекунем ва меравем ба раунди навбатӣ. Зокирзода Довуд бар муқобили Идрис Сатторов ҳамоно мубориза хоҳанд бурд. дар ҳолати такрор мушоҳида кардан мумкин аст ки чӣ гуна набарди хеле хуб ва анқариб ки баробар миёни ин ду варзишгар аст. хуб, бармегардем инҷо. симои Зокирзода Довуд барои мо ба пуррагӣ нишон дода шуд ва ин варзишгар аз канори сурх ҳоло кӯшиш мекунад. текдаунҳо аз ҷониби Идрис аст, вале ӯ гардан додааст ба Довуд Зокирзода. ин ҳолатҳои ба қавли дигар атрофи ҳашкунҷа чарх задани варзишгарон аст. иқдоме ки мусобиқоте ки ба қавли дигар анъанавӣ шудааст. набарди чемпионҳо марҳила ба марҳила баргузор мегардад. марҳилаи 17 ё дорем бисёр бо ҷалби бештари наврасону ҷавонон ва марҳилаи 18 ё ба қавли дигар набарди чемпионҳо 18 ҳудуди 140 варзишгаро аз шаҳри Душанбе ва ҳамчунин аз шаҳру навоӣ то бемарказ, ҳатто аз вилояти Суғд бо ҳам ҷамъ овардааст. ба кадом хотире ки чанд намояндаи Мастшоҳ дар ин ҷо набард мебурд. ҳоло Зокирзода Довуд имконият дорад барои зарба задан. Эдрис Сатторов канора истодааст ва Довуд зарбаҳои худро аз боло мустақиман ва паҳлӯ ба кор мебарад. ҳанӯз ҳам набард идома дорад. ки дар ин ҷо пешсаф мегардад? ҳанӯз инро вақт нишон медиҳад. фақат набард аст воли ҳозир. аммо
зокирзода Довуд хуб аст кораш, мавқеаш мустаҳкам ва хеле хуб аст. метавонад ки аз ин лаҳза акнун аз пӯш гузаштан барои боғӣ кардан ва зарбаҳои паҳлӯй задан хеле зарбаҳои нишонрасро ба кор мебарад зокирзода Довуд. рефери асанов муҳаммадрасул нишон медиҳад ки мо бояд маркази ҳашткунҷа мубориза барем. аз атроф бошад мухлисон, яке Довуд ва дигаре Идрис мегӯяд, вале мавқеи Довуд зокирзода нисбат ба рақиб хубтар аст. паҳлӯ зарба месанад. оҳо муҳаммадрасул инҷо рефери нигоҳ дорад. агар дар ҳолати ҷавоб набошад аз ҷониби Идрис Сатторов, пас на раунди дуюм ҳамсипарӣ шуд ва ҷанбасти набард қарори якдилонаи доварон дар ин ҷо бале Довуд зокирзодаро ғолиб нишон медиҳад. аз ҷониби раҳбари федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Пурод Назаров барои ғолиб ва мақоми дуюм медалу ифтихорномаҳо тақдим шуд. акнун идомаи набард, аниқтараш вазни 61 кило. инҷо ҷуфти ҷадид Шейхов Соҳробалӣ аз канори сурх, ин варзишкар аз клуби варзишии Xfit бар муқобили Сангизода Ҷовид аз Масшоҳ Файтерс. ин варзишкаре ки аз канори кабут аст ва дар ҳол барои Шейховро замин афтода кӯшиш дорад. аслан масшоҳиёам бисёр дар гоштин ва дар набард бисёр олӣ шоиста мубориза мебаранд, вале акнун ин варзиш аст. пешгӯӣ кардан кори мушкил аст ки дар ин ҷо чӣ гуна Сангизода бар муқобили рақиби шаҳри Душанбеаш аз клуби Xfit метавонад ки барои шикасти рақиб, аммо ҳолатҳо ба қавли дигар ҳамон усулҳои гӯштинро ба кор мебарад. Сангизода чанд навбате ки буд пайваста барои партофтани рақиб кӯшиш мекард ва Соҳробалӣ Шейхов нобаста аст партовҳои рақиб, вале мавқеашро хуб нигоҳ медорад. ӯ барои рақиб ҳеҷ имкон намедиҳад ки усулеро ба кор барад. 61 кило ҳастанд ин варзишгароне ки ба қавли дигар дар вазни миёна мубориза мебаранд. ҳоло акнун Шейхов мақоми худро дар роҳ барои рақиб дар партер хеле хуб муайян кардааст ва метавонад ки зарбаҳои худро як ба кор барад. ин ба қавли дигар фунун ё ҳамон илмест ки дар муҳорибаҳои омехта ба кор меравад. баъзан ҳолат ҳатто зарбазанӣ он қадар ба кор намеравад. ин имрӯз умуман аксарияти варзиш як илм гардидааст ки варзишкар метавонад ки ҳатто варзишгарони пурқуввате ҳастанд ки аз рӯи физика пурқувватанд, вале рақибоне ки заифтар ҳам бошанд, вале тактика ё техникаи хубро ба кор бурда рақибони қавиҷуста ё ба қавли дигар аз рӯи физикаро шикаст медиҳанд. ин яъне илми муосири варзиш аст ки чунин қоидаҳоро талаб мекунад. вале Шейхов бубинед акнун барои партобҳои зебо муқобили Сангизода навак акнун корро ҷоноктар мекунад. дар ин ҷо Муҳаммадрасул Асанов бошад барои роҳ надодан ба қоида вайронкунӣ муҳорибаҳои омехта атрофи онҳо чарх мезанад. ҳоло даст гирифт дар ин ҷо Сангизода, вале бисёр моҳирона Шейхов Соҳробалӣ атрофи ӯ чарх зад то ин ки дастро раҳо кунад аз як мавқеи нодуруст ва акнун бо раҳо гардидани дасташ дар ин ҷо Соҳробалӣ мақоми худро хуб кардааст ва ҳатто метавонад ки усулҳои худро ба кор барад. раунди аввал ҷамъбаст шуд. ҳоло барои тамошо аз партоб ва лаҳзаҳои ҷолиби раунди аввал меравем назаре ба ин набард.
дар равнди аввал мушоҳида кардан мумкин аст ки партопҳо агар сараввал ҳарчанд ки аз ҷониби Сангизода буд, вале партопҳои охиронро Шейхов хубтар ба кор бурд. равнди дуюм шурӯъ гардид. ҳарду рӯбарои якдигар истоданд, ё ба қавли дигар размикори Мастшоҳӣ аз канори кабуд дар ҳол барои зарба задан ҳуҷум мекард, вале Шейхов моҳирона ва бисёр ҳам оқилона рақибро аз самти худ дур кард ва ҳаторо дар партер маҷбур месозад ки ба зарбаҳои ӯ итоат кунад. ҳамин аст фунуни муҳорибаҳои омехта. ҳоло акнун ҳарду амоно муқобили ҳамдигар зарбаҳои хуб ва ҷолибро ба кор бурдани ҳастанд. Муҳаммадрасул Асанов ба онҳо ишора мекунад то фоул бошанд. рефер ҳуқуқ дорад дар ин ҷо барои фоул шудани варзишгарон огоҳ. оҳо ҳолати боғӣ кардан аз пушт мегузарад. дар ин ҷо Шейхов маҷбур мекунад рақибро аз паҳлӯ зарба месанад. дар ин ҷо мухлисон ӯро дастгирӣ мекунанд, барои зарбаҳои худро ба кор бурдан ва дасти худро мустаҳкам карданд. ду бор кӯшиш мекунад, вале ҳанӯз ҳам дасти худро мавқеашро мустаҳкам карда наметавонад, вале зарбаҳои паҳлӯиро хуб ба кор мебарад. Суҳробалӣ чанд зарба мезанад. акнун ба қавли дигар зарбазанию силсила зарбаҳоро ба кор мебарад. Сангинзода бошад, аз дарди зарбаҳои рақиб маҷбур мешавад худро ду тараф ҳаво диҳад, вале беҳуда аст. Суҳробалӣ ҳамоно зарбаҳои беҷавоби худро ба рӯи рақиб мерасонад. рефери нигоҳ дорад ин ҳолатро. равнди дуюм ҳам ҷам баҳс гардид, вале ин ҷо Сангизода кореро ба анҷом расонона натавонист. ман боварӣ дорам ки дар ин ҷо қарори доварон аллакай муайян кард. бале ҳамин тариқ Александр Загорский Шейхов Суҳробалиро ғолиб донист, чун қарори доваронро дар даст дошт ва аз ҷониби роҳбари Федератсияи муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Булот Назаров барои ғолиб ва мақомдор дар қисмати финалии тӯҳфаҳо тақдим шуданд. хеле набарди шоиста буд. ҳамдиёрони азиз, акнун меравем ба қавли дигар ба набардҳои нимкасбӣ ё полупрофессионал мегӯям бо забони русӣ. ин набардҳое ки варзишгарони моро бар муқобили рақибони хориҷӣ рӯбаро месозад. аниқтараш моҳи бештар дар Тоҷикистон мунтахаби Эрон машқҳои дастаҷамӣ баргузор мекард. онҳо ширкат варзиданд дар чемпионати кушоди шаҳри Душанбе ва онҳо тавонистанд ки ба қисмати финалӣ бароянд. ҳоло мин ҷумлаи онҳо Масуд Амирҳусейн аст. бо шорти кабуд мубориза мебарад, аммо бар муқобили ӯ Шамолов аст, варзишгаре ки аз клуби варзиши Иксфид аст, барои аксар мухлисон ошно аст. Муҳаммад Амин Шамолов мин ҷумла варзишгарони умедбахши тоҷик аст ки борҳо дар чунин марҳилаҳои набарди чемпионҳо мубориза бурдааст. акнун ин набард чӣ гуна ҷараён мегирад, ино вақт нишон хоҳад дод. ҳоло Муҳаммад Амин Шамолов дар вазни 66 кило дар раунди аввал бар муқобили размикори эронӣ мубориза мебарад. офарин, размикори эронӣ ҳам хеле шоиста набард мекунад. аз канори кабуд бо дастпӯшакҳои кабуд бо шорти кабуд мубориза мебарад. Шамолов акнун ҳамон сурати шамолии худро ба қавли дигар ба кор бурдани аст. бубинед, ҳолати рақибро як ҳолати бисёр ноқулай нигоҳ медорад, вале ин варзишгари эронӣ аз ин ҳолати ноговор баромадан бо зарбаҳои паҳлӯӣ Шамоловро зери муштон мехоҳад қарор гирад. шояд ба қавли дигар доштани Муҳаммад Амин Шамолов он қадар пурқувват нест, вагарна рақиб бояд таслим шавад ё қувваи Масуд зиёдтар мебошад. ҳатто ман дар он ҷо дидем ки
مربی ایرانی از نبردهایی که در شهر دوشنبه برگزار میشد خیلی خوشنود بود. موقع شامالوف در زمین همانو چون پیشتر است، ولی رقیب تسلیم نمیشه، حتی رها میکند. حتی رها میکند از این وضع مرکب مسعود امیر حسین و میخواهد که امیری کند. به قول دیگر خود امیری کند. یا صورت بلند شامالوف یا امیر حسین در اینجا حالی میآید. از پهلو صدا می شود. به قول دیگر چه پاچه را مستحکم کردن و ضربه های پهلوی را به کار رسانیدن است. شامالوف حالا از پشت گذاشتن می شود برای باقی کردن یا به قول دیگر ضربه های پهلوی خود را به کار می برد و راوند را باید پیش از مهلت به انجام رساند، ولی این کار هنوز انجام نشده است. هنوز هم بله راوند جمع بس می شود و برای شامالوف برد پیش از مهلت به دست نمیاد. اکنون می رویم دوستان عزیز نظر به راوند اول که چگونه بود. شامالوف محمد امین نوکک از فدراسیون روسیه از مسابقات کشوده روسیه برگشت با نشان نقره. راوند دوم با قول دیگر هایکیک بسیار عالی را به کار برد در اینجا محمد امین شامالوف. رقیب هست به قول دیگر چرخ زده و رقیب را زدن بسیار عالی است از جانب محمد امین شامالوف. اما مسعود امیر حسین نمیخواهد که خود را برای ضربه رقیب آماده کند و میخواهد که خود در اینجا امتیاز پیدا نماید، ولی مقامش اونقدر شایسته نیست. در نظر دارم مسعود را. مسعود هنوز هم زیر ضربه های رقیب مانده است. محمد امین شامالوف باشد برای پیدا کردن دست رقیب بهر لا دادن اما نمی رود. شاید همین دست در آوردن شامالوف به گردن رقیب بسیار امکانیت خوب باشد. نه، هنوز امکانیت رو از دست می دهد. کمی سروسیمه می شود شامالوف و همچنین در نبرد باید ورزشکار به احساسات داده نشود. بسیار باید به طور پروفسیونالی کار کند، چون که این نبردهای نیم کسبی هستند. فرقیت است نبردهای دوست داشته فرق میکند یا غیر کسبی. در اینجا بیشتر به قول دیگر کسبیت به کار می رود. حالا ببینید در اینجا شامالوف راوند دوم را هم با حالت داشتن رقیب جمع بست می کند. اکنون قرار داوران در اینجا از جانب الکساندر زاگورسکی اعلام می شود. شامالوف در اینجا با قرار داوران غالب می ماند. بلاد نصرف برای محمد امین شامالوف و رقیبی او تحفه ها را تقدیم می کند. دوستان عزیز، می رویم به نبرد آخران، نبردی که بسیار هم شایسته و دیدنی است. باوری دارم برای اکثرا مقبول می گردد. در اینجا ورزشکار ما محمد کبیر نظرزاده، ورزشکاری که از مسابقه های داخلی و خارجی با نشانه های تعداد دائما رقم یک است.
مقابل رقیبش از جمهوری اسلامی ایران مصطفی مهراب مبارزه میبرد. همان منتخب ایرانی که ماه در ماه مشق‌های دستجمعی میگذاشتند و در نبرد برآمده آنها نیز توانستند که به قسمت‌های فینالی رسند. حالا اکنون میرویم به دیدار چنین نبرد شایسته. محمد کبیر به قول دیگر کبیرانه مبارزه می‌کند. اوه، این پرتاب بهترین از جانب نظرزاده خیلی عالی. مصطفی نماینده جمهوری اسلامی ایران در زمین است. او برای داشتن گردن رقیب کوشش میکند که کار را در زمین جان بست نماید، ولی کسب یا به قول دیگر تجربه بلند محمد کبیر هیچگاه رقیب را میگذارد که به مقصد رسد. او خیلی شایسته کار را انجام دادنی است. حالتهای خوب را ببینید، های کیک از جانب نظرزاده خیلی عالی اجرا میکردد. جهتی است ضربه زدن ورزشکار ما در آن مقبول است که او بسیار هم به طور پروفسیونالی کار میکند. او هیچگاه سراسیمه نمیشود و در مقابل رقیب سر اول رقیب را میآموزد. ببینید ضربه مقام خود را مستحکم میکند و اولین ضربه هایی که در اینجا مبارزه میبرد. ارسن ازارومیان در اینجا نظر دارد به این نبرد و ارسن میخواهد که این نبرد را ببیند تا چگونه نبرد شایسته میگذرد. راند اول جنبست میشود و تکرار این حالت های ضربه زنی را دوباره میبینیم که خیلی عالی نظرزاده چنین پرتاب های عالی با قد خود از آسمان به زمین آورد. چون به قول دیگر میگن چوبار عقابان دو بازی کشادن همین است که بزن رقیبان از زمین بر هوا. چنین عقابان اصیل وطن ما از همین سن و سال آغاز میگردد. راند دوم آغاز میگردد. ارزومانیان ارسن این نبرد را نظارت میبرد، اطراف آنها چرخ میزند. رفری آخر این پرتاب ها را کی نمیبیند؟ زمین کار کردنی محمد کبیر در اینجا خیلی عالی است موقعش. حالا ببینید نوبت دیگر برای ضربه دادن طریق دست راست و چپ. رقیب میخواهد طریق پای به کار برد ولی محمد کبیر خیلی شایسته خود را به رقیب هوا میدهد و موقع خود را مستحکم تر نگاه میدارد. از پهلو ضربه زدنی او خوبتر است. دوباره اکنون خود را رها میکند و شایسته ضربه میزند. ارسن این حالت را نظارت دارد، میتواند که هر لحظه برای بجا بودن ضربه های رقیب در اینجا نبرد را پیش از مهلت. درباره فردوس گفتیم. فردوس نظرف که در پهلوی برادری خود است از کنار مصلحت میدهد. او نیز زمان مثل برادر یا دادر خود در میدان های محاربه های مخته مبارزه میبرد. اکنون مجبور است این لحظه که در پهلوی برادر باشد. ارسن چی ضربه های مشت و چی ضربه های بازوی محمد کبیر رو میبیند و حالا به جواب هستند ضربه های محمد کبیر. رقیب ایرانی هیچ مدار ضربه زدن ندارد، در اینجا بتواند که رقابت را منع کند. بله این ضربه های به جواب همین است که مقام دار است محمد کبیر نظرزاده و این جهشی او از 8 کنجه انجام بخش برنامه ماست. الکساندر زاگورسکی با صدای بلند نظرزاده را غالب اعلام میکند. تکنیکی ناکاوت میگن. ناکاوت تکنیکی این غالبیت آخری ورزشکار ما بود که برای ما پیروزی آورد. دوستان عزیز همینجا گزارش ما با دست بالای محمد کبیر نظرزاده جنبست میگردد و او رقیب را هم آغوش میگیرد و دوستی میان تاجیکان و تمام جهانیان من جمله
бародарони мо ки ҳамзабони мо ҳастанд, эрониён доимо дар сатҳи баланд аст, новаста аст. ашкунҷа мубориза бурдан, мо дар берун ҳамеша бародар боқӣ мемонем. бигзорем бародарӣ дӯстӣ миёни тоҷикон ва ҷаҳон боқӣ монад. гузориши мо низ бо партовҳо ва сухани охирини муҳаммад Кабир назар дода ҷамъбаст мегирад. шоду пирӯз ва сарбаланд бошед. Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон Мухаррам Эмомалӣ